IGC News, Mima Ovidia Akwaba Ahadie, latest and hot news in Kwa Aremeyaw Bremo. And so we now subscribe here. What say over subscribe to the channel. The answer over click a subscribe button. Now what barely notification we answer video for we upload no. Also what's a be. I feel we are now like video give us a thumbs up. Now share my offer for us now when you be here. Now who and someone else so I will dana memoano. I feel you know ya and some other toy so yinti a yes some come here cause yinti sanse my baba today. Yinti. Down room. Kwabena. Danu bi na meka say. Yeah. Baby a yedui energy sector ho. Ena omo pese omo ye bibi wo ho. Meka ho asem wa ha. Na enra bilia omo de call parliament no. Na enumere na me hye news a omo nya adaje eyi ne 11111. Na wo hye asem a meka ye no a eno na ebe mu no na mame nsanka wenka ho omo pese omo di akosomo bui power Net2 VR omo kabom na ye one entity na bom ye no baako na nya se wo ka bom aye no baako se etiri mo papa bi o wow o ka bom aye no baako aton o ma ton ya ma o de nya botre na mentre o say ye be ton VR pro no a ye be ton ni nyina ma o mu no me wodin no ai Debio, but Kwabena, who say you were public-private partnership? Sammy dinka katre o some time ago say. Say na eboboba. Hot news all say time. Na eboboba. You are watching juicy news on YouTube. Asemu a meka Hot ye news no. all time. Akopie parliament. Enna me kire wo say. Enkofo kura ye keka bom atonwa ma wo mu no minim. Ai. Enkofo kura ye ton akoso moda. Oh. Mese wo dia tene kromu ha ye ton na se me kan ye no ECG ma jari me kan ye no omu ana omu tie ye da day no se bebre daute ye bebre daute se asem na me kan no entumi mmemu da se say ni se me say ye ka netco bui akosomo yeah, no one entity. Yeah, come bon. No, then I can ya boni. Na we no kra otu for crackers asemu. Majeri, anya say. Enyu wa matiri mu pon say. Yanka say no ma we mom. Enyu wa matiri mu pon no o. Enyu wa matiri mu pon say. O kan bom. Omo kap na do omo do call parliament. Na sa wo mo so omo listed ya stock market. Na sa stock market e say wo koton. Majari when they are to stock market ya wo ye. But my main country was say. Get the two one Kwabena mafo. Wo sika wo dia beshem. Mac Jerry na me de media aba. Enkofo kro no wo sika wo de ba beshem no minimum mu. Kwabena. Me na maka na meka first one no. Majari na meboa. First time no America say baby a edru eye energy sector ho. No we specific on oil. Good. Oil. And okay energy sector. You were specific on oil. Good. But Majari, sa kwa wudu nyina yi. Wo mo kan nyina abom. Ene da me hu say VR for. Senior ayifo no issue statement. Yes. Na minimum say emra sebedafo na mpo no saa de wei omo nkwanseda mpo en womo agene ho they will throw it out minimum say womo beto atwene but the woman is say Kwabena say wunim ya wo kan say wunim de amagimadi nso say ene na mra sebedafo no the titiri eye minority fo won benim a chen ye ayete. Oh yes. You know, liensha womo action or reaction. My Jenny, say on this bill. Adia no ewo ho no a. Eye na djuma kama. Yenya problem bia wo ho.
Hot news say you all were time. baby You you are were watching problem juicy one na news minim on say YouTube. Hot aban news all bele time. kwa parliament ya kwa akoko atia ya galamsey eno na ye worst enemy. Professor Addo say president declare no emergency problem ayete hunie what the president ya obedi ye bui power obeto ye akoso modam obeto ye netco obeto ye amno bi nka ho wo de wonya bi nka ho wo ba ba keka de wo ho no a wo de wonnim ho maate no wo ba keka ni nyina bom asa de akọ stock market okoton na wo how David Kwabena pa okay ma jare wo de ya ma mintaso wo de ma mintaso na ma ye bre ma menken kan ade we wa na me hwade ma mintaso na ma ye time kakra me se wo behu wo de nkofo a ebeba se wo mu ba beto no wo betiri wo ma jare wo betena ha shoke me kanu crash them. Yeah, beton akoso moda. I'm telling you. Will power. I'm telling you. Me se wo de nyabotre. Nyabotre ya tikuromu wa you see. Public private partnership. What you say? Sa public private partnership no. Yes. Sa akoso modam, bidam, VRA, Netco, it shouldn't come any kwan say sa wo ye penny a eba wa dwene mumpo. Sa wo be privatize no anasa wo be ma ewo hodado enya se woni wo bi na eka bom abelde is there Kwabena sa ka say ya bom bi a privatize no we nyina ya wa ha ye de ni be hunu na be shock say enipa bi na wo mo beton me na me ka kire wo de atain we VRA ECG Netco yeah, turn the amount. One more nipa 12. The apostles. Yes, 12 apostles. Yes. 12 apostles. Ebi free ha. Ba akuye ayi. Ena wei. Ebusia. Wei nso. Ena wei. Ena eka bom. Na ansa na ade no wamu beye no. No wamu plan dada o. Na me dese. Speaker of Parliament. Abambaben ewo ho. Abambaben eno organize labor ena sisi wo mu yemani da so. Ye be free energy. Mamemfa appeal. Energy ministry. Let me give this appeal to Speaker of Parliament. Ejo kan brofo. I'm a kan brofo better. Okay. Speaker of Parliament mun send man me pamocho. Speaker of Parliament Right Honorable Aban King for Sman Babin. You are watching it's me, your news son. On YouTube. Kwabena Hot news all time. You are watching juicy morning news show. on YouTube. Hot news Please. all time. One can Need FM morning show newspaper reviewer. Yes. God bring you to save this nation. That bill, throw it out. That bill, Speaker, throw it out. The bill which is going to consolidate the ECG, Netco, VRA, Buidam. Please throw it out. Throw it out. I woke up and I will reason what they can say a nipa bina. Nipa 12. Well, 12 apostles. 12 information. But I did way or 2 4. My journey. Yes, Renana. Nada will say a beya yanke casa, dear way more. Be Nana men jabe woman medicrasem. Yes, Row. Yes, Row. Galamsey noa, say wa mine no, Momwani into us here. Sa adiane ton dear. Then you can't cross about him. Would ye, won't ye be? And call for ya. Now would ye walk a boom? Abe privatizing. Na o mine no pesa we yan den. Dia kura na eye problem wo honti a wo be flow to shells. Edi stock market. Via ye na juma kama na we no kura mpo se wo be keka bom wonim job losses ye beba.
wonim job losses ye beba tira se nipa bi tumi tena se buo mu tirimu po se sei ne ye pese ye wo man no yene eye ya sadia se ye be sori etia saa ne ma no because emwa obeka wei wonim nipa ejuma wo maduma bebo wo mu mesra VR mesra ai breedam mesra akosomo net kwajuma ya for say they should rise up because mo na beka mo me de say urade adom anya se kura de wo mahumi mobo wa ha metumi betrentena ha ema me ye aduma nkakra me nsa koma no. What about you? They should rise up and fight against adie we ya aban no pese wo ye no because enya emwa Speaker of Parliament na emrasebedafo kura betena ase ebe plan sa adie we ya agi atum no mintin di se mumu ba kokura be win in the seat because you don't think about Ghanaians, you think about your mumu ho ene de mu benya mo de mo nkwatena ase na mo nkwaje sa ba nintum na ne da kura meti sa abosia 250 million wo mo kwa kwaje kura emrasebeda wo mo ho ya me wanwa bia. You are watching GC News on YouTube. Hot news all time. World Bank for aya kwajebosia mu aya demokaya ntuae no masama ye bia ka ho ade a wo mu de kwa akoto mita se bia nkom betumi akire mu se ye akoto mita na mita ne ye 100 and once ye mita consultation $90 million US. Consultation. What kind of consultation is that? Namumra sebeja fuate ho both NDC NPP. Mote ho ema saadie we nka famase. Enya speaker ena mpenifo ten na jinijina so a kamote ho de saadie we yatum. Ah. Oh no. It's okay. Not nice. 98 o ewo kumase sem we me okay obi antie ni ya ode na adwene na koma politics na debate atin efa ho wanyansafo ye budebe 1998 taanya di bewura 99 mu asa ne ko 2000 de ba beto aba ye ni na mfie ni film ekura calendar ata ne ni social media na ye ni Facebook ni wan iti mre bi atwemu abusafo ye kotwa obi ti wo sahwi obati anede na omo picture ne nam ni ahwehwe omo okra na wonnim sa story no ye man ko fusuru sahwi koi sa wonnim sa story minim da was asa mo picture ne bi o obaba ko mema mi no asa mema mi asa kotwa omo kotwa obi ti ye chiwo you try picture that I picture kwani bitwa now mo twa picture no na mo ton no mo ka story na wo ho ne kire nti no bi nipa ko ne nam na wo nsa asumesini a eto mo begina edwom joint no mo ton wo mu ne so mo kotwa obi ti no na ogina no kire o ka story ne kire ya kire story bi afa picture keke any o di bi better ya better pictures ya top pictures ne sa wow na ye my pictures aye dia tata papers so ye di nam kumasi fie to fie ye ba be election pictures no na was enkofo ye kunkun omo asoja fo kun omo ofo atwitwa omo ti enkofo a omo so omo bag a war torn countries amu dwane pictures be brave and a man for di nam fie mu Rawlings Badly awarding yes Rawlings Badly awarding it's no pictures are every Ghana mpo. Yeah, they can. Et ni nyina kan. Et the Liberia pictures in nyina fry. I see Rawlings. Na soja for mu ye. Oh, nipa dodo mo kun omo. Oh, the cast story na ma uje na ubo Rawlings he. Akwe nipa boni ni sa. Oh yeah, president ampa. Onye nipa papa. It's more ding. Soja for do mu ye wudifo. They can't pictures need that so much. Pictures in that so much. Hot news all time. Akufo-Addo You are watching GC News on YouTube. Hot news all time. Yeah, the pep to me.
Eti anya me nwanwa se me ti se vice presidential candidate bi ko gina baby ka say NDC for ekunkun asofo. That time no, that's how near dinam. Near dinam say a man for a Rawlings and a kunkun we mo Rawlings ne kun we and wo kun we and your pictures nina na fear mo kumasi fears and the make you. And ye catch and kofo chan trogu kofo triso campaign we oh God. Oh, quite near your politics. Yes. And you different from the air in the Yeah. And the same group na yes I didn't know. As Kumasi for time Rawlings. Oh yes. As who be your tiny free da. He's a lovely man. Me share that. Me mean chere. If no man said they are free mun kamizo kamiya. This mean accident. The same day na. Hey, sir. The mini man no. Me na men share that. Na hu na nim face to face kwada. Wow. By the sense when in them Kumasi fie ma and no NDC for that an NDC new na PNDC. Hey, Rawlings abai. Hey, mo mi entuna. Say how okunkun kofo wa yi Accra, okunkun kofo he okunkun soja. Any ye pictures ni nanam Kumasi fie by fie ni ejire Kennedy Central Market anymore. Ade Cutlass ase ho no. No mu jina ho baby a ayi na nkofo tonton nido ne okra wo nnimu ho me che okra wo. Oh gate me say Kumasi na Kumasi dwom na me ye wo me toy. Ni e design na misumi jimie na misumi kura bi na me de nam. Oh. Na me so as na misumi de nam me de akire bi ne ye de church nkofo say Rawlings timodin and a Rawlings kun nkofo and a Rawlings kun we mu and wo kun we mu ni akire mu se ni nyina na Liberia war. Liberia won in 92 mu one buy. Yeah. Yeah, cause you nya pictures in there they fry. And na yen nyina e ka ho. Na de two Kumasi for team. The Rawlings ne kunkun krofo wi. Etino oti se sa vice presidential candidate no ka sansem na. Mu ba bi efiri. Afin Matthias. Ba bi efiri no. Ya de atu yetima me ne ye time Rawlings, ye time PNDC. Yeah. Me time omo me mpom din kratie. Even with the color crown, me color kan ho. Me de na color nyem asem. When ye de atu me trim say omo ye wudifo. Hey, now pictures ani ade chengo fu na serious o. Who kra bedwa mo. Mini. Unim na boy this din wo mini atuma. Baye yaw. And this ni nyina because oso omo ye wudifo. Wudifo no muko ye no here. Eye pictures ani ade nam ene nsem a ye keka to azanefo trim ewo Kumasi. Ebi da me ma me trim asa now. It enti na president obi ti make as a political party wo de akokọ kra gina ho a ye beto ama akokọ na no man ye ntuma nipa, which is wrong. Ebi na gina nsem no. Sister wo de ebo. Na the NPP kala fa ho. Ebi gina kro beto ama. Yeah. It is a unya vice president presidential candidate no kasa say ya mu say o time bi woni mu a ye due no woni mu free ni nkwara brem ene wo nyini na no de anyini eti wo kasa ebi wa wo nwene ho eyade a hye ni mu ache ene free na no voluntarily what you say ene free na no ba o eti no obetimi aka cho say NDC fo kunkun asofo bi etu be kwa ko hwe NDC NDC also there be a PNDC no ma shede yi P na free ho oh obetia kan say oh na obi nya HIV sa papa no ye nyina yete te wonya esa no aduro ya hu ni biem mi wa Kumasi mi so ya see Rawlings ma soja for de no go she nwuram no mkokun no say ye no kre say ye no kre so ne ya ye wa hai obi ye aduro a ye popular aduro no sorry a COVID eboa nipa bebre wo Ghana ha ene abrochiri. In fact, near wa brofo mu ba begina company o twen owie ya no magiko. And near wa brofo ayi abrofo anom pese on beto company no. No mu ni nipa ni nyina go tena brochi no ye duro no. Amen ehwehwemu che se duro no kura no no mu che a etimi cure HIV so no kwan ka yeku no. Eno na Rawlings na say ya asem ya. Na say ye. And so na Rawlings ni. Because it got to a point na is no a businessman crofo. Omwa sa ayi enuro no free enuro no amoye hu nyuma ne nkofo bi a hye pharmaceutical mafias no dey business mom 2 years we be cure is on be you afio
On baby and asem ni nam. Yeah. And so unya obi a owo mouth diarrhea. No akasa tra. Na what can you say? Uko kumase ayi omo a omo fo aso because yenim dada. And ye catch there say Rawlings na yes sir. It's Rawlings na yes sir Rawlings away. And so is say we ka PNDC no. Here should the P na bracket NDC. I say yeah the bracket NDC. Say NDC for the kunkun asofo. NDC for the kunkun. What tomorrow on be babeku. That owi a wasa the account say we yankramuni na ho tuma. But president politics inka That wo be here. That is oh baby obeye. Money bibi obeye. in a way asema ye the court campaign. It's wrong. Don't be kunkum. Omu wi ya sense mo chira mamo. Come on. We ho bibini. We ye didi panyini mani yeyi. Panyini o. Nipa ya so na oka say yesi nsuo afa ayi nkofo bi o voter. Ayesi enkonkwo boa mo. Osisi ekokwa ya nkono so be makuma asefo aye campaign. Aye demonstration etia. Amu ko probiam na ye vice presidential candidate. Mo timi anye obia. President. Mo timi anye obia. Emunya ye ni. Awe nyame ya dum. That's what be vice president. We are sure say you be a peace of mind. Say gay. Che ye wo ade bia. Ye say obi kasa ne boso. No obi so eye kokudrofo. Yeah. Amumi enu nyepe. There be that president, there be that. Obi kasa ne boso, obi ye kokudrofo, e no obi ye no kwafo. Omu nyepe. There be. Obi o kasa ne boso nchese o ka ne kure. Obi o kasa ne boso ban kwasa asem do oka. Sir. Ba enam say onyini ansa no akasa nti de bebe ne mu bia na oka. Okasa impetus. Eti oh we o kasa ne boso do. Impetus. Ba odi kodi ni se no ti se nyansa nim. Sir. But ye wo mo e obi a on kasa ne boso. Okasa wo se nyansa wo. Nyansa wo. Ani obi nso ye no kwafo. Oka na asema o hwe se obeka no kure. Ba obi o kasa ne boso. En sheda nya obi onim nyansa. Enyepe. Won munim nyansa no omo nkasa ba hat. Eyampa. Na Broni say panyi say akwasiampo so kana no tuma eto me bi eburu nyansafo. Boye nim de be free na num aba. Kenisi onim nyansa. Yo itifo were ensema ababeto ya proso. Because GC News so and our no so we subscribe ya omodia say we subscribe to a channel sanse hadie latest and hot news in kwa Aremeyaw Bremo. Afriyie like video give us a thumbs up na fi share my offer so na when you be here na wo hu ensema ekoso ewo Ghana memo. Also with me at Gyamfi sanse we na hu ewo comment box ni. Boakye Agyarko in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.